Ima, khoi ta changna chakouba ba haibala ame. Chakouba satke. Ai ki su khoi na mana chakouba do phone doin hare. Ai su chakou satai ni ko. Kaino ne ai di yumda dumle. Noi ta chawlak pa zo ai du haude. Mo tombia. Noi gina noi ina mo ta chaw hoido lakpa changdrabani ne ha. Ima la dumlinga da la ambane. Ima, khoi di lak pa changre lam na ngam rom thak pane. Aduna phone doin na haira aba. As kaino huji kan di phone da lo haina ramni. Phone da lo in tong na ramni. O namni chakouba du sune phone da chatlo. Dakhina du sune phoro taw halo ko. As khoi ma si kaino ise noi da. Ise ge di la amra su khangde la ami hek ta haijale. Yare to. Mara emu yadana no. Do da thau ta jora. Sakta ri ga lilai du pi sabik mara. Mara ide ne dei. Hema. Imai phajra ba haise. Ima di phasidra ba. Phajai. Lila ga nupi sabi man bijing je ngasidi hingchabi loi malame. Kirabani tawja sai ri. Oh, chalo. Haraga. Ima phajra ba haisi. Phajai. Ima anina ne ihe ne heli. Laikai sida. Aduga ne khoren dangi de chak suya ga chara kan ko. Nare na phamung da mukule ga laikhini. Ai ne chaka thomna moi. Haiba, halabo no yani bo. Yengo ima, ai si phajadra yengo. Ima ai si phajadra. As ai gi ne hena saw mali dangi du budi. Ai gi hena lumba mali da. Ya tanindre. Noi bani gi lumba heli chawba heli du. Na bani gi se dakhina chawba tanari ni ha. Dakhina gi lamjen pele da ko digo chakouba gi phajakraba bachil bongpa bache gi lushida bagi bari chesin hadba kubai se doi gi dakhina gi lamjel na ne basak loi thi hale hayeng wai da chadupi lai sabe ama lai ri se mayum pala matung da di ne ko chakouba da noi na pura ido adumai na di happy yo yaroi ne ha yeng ni ning de noi gi ne dakhina do da chang asid di ko Uhalanu masune matau tamkhini